Namu watukufu wa khairi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. J-1 Mwehedi est prêt pour le choc. Watukufu wa khairi, wananyangu wa masiwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Toute notre imagination est braquée vers l'île de Mwehedi. Watukufu wananyangu maoribu na uhambiani mbaribakuwa na suku moja naungia hamai suku njutukufu ya itarehi ya nchi yatu. Je crois Mwehedi, nous sommes prêts. Mwehedi, nous sommes impatients de voir surtout ce que M. Azali et ses complices viennent nous montrer à Mwehedi. Mwehedi, pour nous, cet événement Watkufu est très important. Donc, Ngerjuoli Jeshlabel Hamali, à peu près, vous rajoutez 366 gendarmes et policiers Hamay Swashitukouf Shamali. Chaque 1 mètre, Watkufu, Ngobo Jeshi, Lamidwa, les surveillants Wamali. Wamali Fanya Watukufu. Mana tuhambiani, tuhuone sani, Mbamali Watukufu ripara victoire. Mana, pour la première fois, comme cet événement, Mwehedi, depuis longtemps, nous sommes impatients de vivre ces moments aussi importants. Alors, cette année, monsieur l'opportuniste, le pouvoiriste, a jugé nécessaire de venir désordonner, désorganiser l'île de Mwehedi. De wananyangwa Mwali ne watukufu wa Komoro kwezi. Nyadzangu mahajiba mtukufu Tsuhulaulia tijuamba somahani be. Nyadzangu mahajiba mtukufu Tsuhulaulia wakati upara wa uyelewa zinjema za Mwali ngezihabi. Na mnamba mwananyangu manzanu wangu Beni Shamina kwezi. Na swami wa srasadi ya be ngeriye ilomba Shamina a transformeha afanyiha fazili en plus simrumshi. Kabusi mdokasi juamba fazili yo timwe mwana ishwa Shamwali. Basi Shamina afanyiha fazili en plus fazili mrumshi. Zile fazila kozifanya pia Mwali wa Mwali kona mbazile mbi tashamina kozona mbazile mbi bale rjar para mbazile akonvudi amo leongwa courage ya ujifa har mana timonota bweni député mananyangu je crois hero d'Ambrati wai regio adewa regio ya Mbate tiono hebu a préféré aux intéressés de kasi elo ambashino de sishwa Shamwali azale aisa huba député watukufu sisona bazalato para maswa aute o député leono do fahro Mwali watukufu de oliange waskarshinu to gouverneur landabu karshinu to député landabu yema riziki de mapara de leo tukufu Mwali do hea uju. Donc karko henti kwezi selo emalezira para wamito juhenti kwezi Bweni Shamina kwezi mtukufu ni aminiomba vrema i comportement yaho ne atitidi ikulazimshwa ikemba imalezwa para na inisomo para na bahati surtout njwe entourage yao mba ula daho jitukufu daho enza kibala daho enza maswa ikemba
utukufu pia uo leo Shamina uje udeshonori ujana turongo zani mbambana mana rijwa za jiri mjezi mba ukabwa aretewa de jeunes mineurs de 12 à 13 ans mono mbele kayatosha musubutu njamdenge na wa mao mde mwatambisha mana aringo mjipermete mwa herongo amba mana ndini wa mao alisha anatsa wala mabareni yani arwa mao kawasirve wanao vabo muyele wamba yezi azali ambade Shamina ambana Abdulmadi mjezi mkulazimshwa nekango bwafanyao hila mwalike kulazimshwa kele mjezi njezi watukufu wasi wandu mafahari Shamina ubahari wa njezi utukuza ona Abdulmadi bede watukufu zinogozanyu zo kasangaje mujwa mjezi na mwamini tangiva vangu nyadzangu mahajiba je crois qu'elle a compris mana abitime shehe mengi maore kasina culture jama ya hanyuyo na mwamini banaliyo banandala peut-être a préféré renge moi recul bena mjone kangere gomwali atoregia avec des idées fraîches ya wanilie shiso shamwali na mumjua mahajiba na mumjua na bahajiba monsieur Jabir na mielomba leo ino question honneur beno ti question ya intérêt personnel donc Shamina uji transforme fazil négatif Bojana Timnongoza aussi ton ami, ton collègue, ton frère aussi Mohamed, chasseur de pigeons. Mana lui aussi, paraît-il, il a collecté aux informations. Au lieu que Mamar Deili il a dit qu'il y a un peu de mjezi babo, kama shida mwa Deili atatikia maman tuangu Hadija Salim, umuhedzo mianfu, hangufu, na mranda otere ajiduburie tabingi wandu watsano zoka zredwa mana ngobo wandu kasi na wandu ngobo wandu njoka wasi na wandu kamnosi kamru hangufu mbadazu ngwe wandu hangufu wabingetere ngobo wandu ngurumiazo ngobo kawasi na deza orenda ngobo kawasi na deza ufanya de mwalemeza complètement ya okamba kula mra jiduburie bila kasina ta maso ya uhiramru parce que kasina zmaye alaka mwamba zmaye ala zalika hobani zmaye ha leo temala hon hanyu onyumrongomba ngomnaezi na tafadhali ramene skwel Shamina wasir kwensi ba upara gouverneur oui ngobwanata mjezi wa kanatona ngobwa kwensi ba kwelo tujwa paremana de leo kweli zibenu Shamina bisabiri mahamira gerero mbas decision na zoni ginazo daer ngobwan hambi omba vala wangu sharafu darenga poste ya gouverneur yani tazojo shinda uzifanye kushifanya beombi shiso be waho da zigereo donc le Shamina tu es insoutenable d'ailleurs on était ensemble pour critiquer Fazil donc le joji fanya Fazil négatif donc utisona hebunshan parengu vuna taratibu ya usutene ndongo na zona ambazo tino njema donc le mwali watukufu nekawa nyingo mna pacte na zadi deja ruono izizani msamu ifanye rimono kiki deja bolo mapesa ngazija mbanda seme trouble hule yano wandwa gauze vision wandwa la mweso shamwali parce que geri mjomba kiki c'est votre mercenaire comme Shabuhan ça on s'en fout wasikar singali ando jamaa zizo gerna objectif azali wasidi mstahamidia wasikar menga azali mana karaporo mtambisha liraka neturia he bele watukufu karna ujwari kubali mba salari ngina manda ya raru a continuer parce que le résultat d'ailleurs le nazo kausi ndongo ala ntingi hama la loi du plus fort donc ne ka Shamina ne wasali ya nabweni Natasha mana na mumrongo bana mana tsambilo ndwa shwararu wawe de mapatana kamsi elomba shisosha mwali ngeshi muhimu shana za sadia kamsi elomba mwali trahilo vajinyengi wanyatungwa rumi yao donc à un moment donné watukufu zoti nongo za mzaha na mrege dwa manazanyu dair Shamina njure nza uyelio hauzuru yezi mru fikir de ulawa kula maladresse ya jojiri babu ne kazalda afanya ne katide wawe toujours tu seras toujours pointé du doigt
zila mazilio pia babuger jomba saliu dalio na ezi mwali Shamina ti gagne rien du tout parce que te wajema zao humanishia ala isfoti yao parce que tu n'es pas du tout considéré, tu es absent hamai cercle décisif saliu nge karibu na moroni nge moroni saliu da para wana mie tu andongo afanya mwali de wawe tina rien à gagner ne kasi do panga ho na l'suhala ho na l'pièce la ho mwambie na mwana nyongi ya fuma mabuji le chasseur de pigeons aelewe no jamaa zizo. Donc muyelewe mba zomamfanyia mwana nyangu mwana nyatu Natasha mba mwanahe paraît-il atiabwe parenu amwa mwono mbele kaatosha mumdenge mwanahe mje mumdenge na mahe parce que son fils était mineur, donc pourquoi sa maman ne l'a pas attaché chez lui. Zokazrendwa zomamfanyia mantongu fidwaia memo otina wandwanyu nje izondo kusuteneni de fidwaia na Natasha wauda kamoja na wanyu yani ta wanyu na wanyu ile vana rongwa mba wanyu na wanyu kula mranga mizene régime azali la plupart wa maprocho azali wawandwa nsutena azali jusqu'à l'era wa piège wale vana srasela kula daro hurapeleni hewe womjiti ajalini wasi karsa jalini wasi déjà la révolte de l'opposition azali kasna haja na wasi bi azali nge na haja de wanyu hurumi oni alara hata kama elewa donc longer hamwaji mwezin. D'ailleurs si vous les choix information bano mba wenye patria huku ngobo mwana nyatu watukufu apuliha garini hamaye rompo ya mbango mwana nyatu mjezi mana za jali zino petu shunge ngesubade mjezi gendarme la shinjezi mwali bojuzo kufanya patria na huku warenge rompo ya mbangoma aketina ya puliha remeshto monsi na mwali kamsi skaneri ne sirkali ngeri jomeno sirkali okrapil zo problem zaheme kewa heweda lilio mautungi yahe wana adungu kwa sa adzama adungu kwa sa ngezungo onsi idio na scanner hahone sanifu na rien à gagner. Vous soutenez quelqu'un qui n'est plus reconnaissant, quelqu'un qui va vous décevoir un à un. Fazili wa ikatubu Shamina aussi wa kutubu zorziele basidera warunga rompo ya mbangoma mana mwana nyato afanyo hazi aende d'ailleurs si demande manzungushiwe chefua peu yalio aende o comment c'est possible mrakodzi hamalera za hazi haone sanimba wao tondo walio na esprit tondo walio na connaissance oui leo mnya hakozo nyeso tujua zo pale wao chef comment c'est possible ikema mria jiduburi mra akodza lera za hazi wana dungu kwa sa wena mshuwahine wana nyehedu wakulazimisho wajiduburi nazali shaminangi hambiwa nyehe kula mnaje tere mnajiduburi tabingi wandu watsano maori wahe mwatimu wandu watsano wahe kawasi timu washamina na mkonte wandu washamina awanju wabinga tere na kula jawo ya jababo kuwabula ralimyateni mba waja tere akusara ralimyateni beshamina kajishida bingembu serezima mba hamakauli kasi tamu na msute no shamina asodanu ni wandu wabinge tere donc le watukufu zikweli zibeno donc shamina ne kango resiste leo manto wangu mara nikatsuwa bakula zijo jiri mwali shamina kuna ujua rungwamba kwa zijua yode hatuari waringa zamana kula mbizi jo jiri mwali na mjomba kusina tano we maîtrise o na mjomba kabasta no we jua o nul n'est censé ignorer donc kula no we jiri mwali na mjomba ndo arenga mjea zito jo kemba chasseur de pigeons ndio afanya unafikiwa ndo arenga be toujours wasigeri mjua de shamina yode des problèmes donc mwana nyangu shamina uyelewe mbazi ndogo jiri uzotu ndogo za haki karna ujor badilu tukufu wa mwali mwambie mantongu anzo ama je crois député la muji la jira la mbate mbari ono waya subutu atefishi so shamwali parce que weda subutu na mono mikro hebu ikobula wandu weda one se zomba ikasiria est capable à défier ziaki za mwali wasarasali ya
ngerimlindao ngerizilindao zinde ziji. Aelewe hiyo mba mwali watukufu leo mwali wasingera ma situation ya force wasingera urisi zao ni wenchile murisi zao ngera ma situation mwelewa hauzuri mba leo mwali ngi ma position ya force na mbinge majeshi peu n'importe de mweheliwo na gagner mweheliwo recule pas mweheliwo na avance c'est notre tour on s'en fout kama si constitution Comore azali kanoja kula lera ajalongo manipile wandu ama mngia hama ujinga wo mrege plasi ya fazil njemnoko rongomba bale mlaza nkilizanyi wasi watukufu ndo mwifanya ubonovoho tulongo ndo mwifanya ubonovoho karko holi liliani donc mujozo mzire dao de wasirlio éveillé wasirlio ne conscience wasirlio lomba ngera ma position ya force comme shindi ou ridiculiser mweheli on a gagné mweheli elle avance sans vous ne kamukiri muharaya c'est pas le problème de l'île de Mweheli. Mweheli nous sommes conscients Mbashamina oui et tous ses consorts Abdoumadi peu n'importe be ngeruona wani bawanyi kama sina zahanyu za ushinda ubalilie shosha mali siendelee na izi haki zayo. Donc na mbaki wabo mnongo reve zahanyu zisas komu zahanyu zisas kaza kifu Mweheli ngerna objectif wasi reviser de shiri shashe fuanyusho shiri shashe fuanyusho ahikira iharaya na shire nganza hebertono shankina be shiri shahe sho na elewe mbaturia heiseko nikambaki hamazi demagogie zanyu na promessi des promesses non tenues depuis longtemps. Wasrasalia c'est pas du tout le moment. Nous on n'a pas confiance en vous. On n'a pas du tout confiance à monsieur Azali. Tawanyu vous. Na muyele wa yemba ngomjondro même vous. Ngom trompeo des rozanyu. Be wasinge conscient. Bager juomba tazomzrongo wanyu ni ramrongo wango mriao. Ngomrongo wango mririndro malomo. Yani tisi juhe bunjo yeleza. Bele ramrongo wao. Loti mono shaminange rongo. Watukufu. Simenye wakati wangu. Tu vois quelqu'un qui parle, qui ment, même elle. Te makaundi ya hewe waenge onomba. Nsorongo andrini to mwali wasinfanye cible. Donc rien n'est trop tard. Wasrasala ngeru konseoni. Rien n'est trop tard. Shamina tsuhambia udalwada hoji tukufu. Tu portes le nom de monsieur Beka. Rielo nomba Beka depuis longtemps. Kouti, le frère de Kouti. Kouti c'est notre, en quelque sorte, Barangu tukasnamize. Ben Kouti baho. Umujwam jezi. Wojudhana grâce à telle personne. Car quoi tu dis à kwez leo. Shaminam tparabaha tituyenshi. Rijouer pièce théâtrale. Nyengi. Na mishias pièce zatu zorko zuhola. On était en classe de seconde et première. Rico dénoncer injustice ou Comore. On a joué la pièce. La valeur humaine ne fait pas la justice. Chamina ka actrice, directeur de cabinet ka acteur. Je me demande aujourd'hui comment tu es capable. Yojo transformer zindongo, zileraz hadis, ziler kozirema, ujoji fanye actrice hamandongo za peu. Donc on sera sali ya abadan. Karna hobani nafasi. Mweheli ça on rigole pas du tout. Les choses doivent changer. La peur doit changer aussi du camp. Donc on a nyangu zino kasi za okamba wandu wa trembler, wandu wa rie, Mweheli doit toujours continuer. On sait que les obstacles, on les aura, mais Mweheli doit toujours avancer. Yode taratibu wasra salaire onos jongo. Donc on a nyangu tukufu ribaku na suku moja na ungia hamai suku important. Shiso shamalo tukufu wa ilindao. Ngeri juomba ifetino. Ngeri juomba evenmeno. Wasalia wayelewa mba Mweheli ne karwalishi wa mwali watoparasho atupri ngwa hentumba watujamenye événement mwali Mweheli wana gagné en avance comme je vous le dis na mwamba azala bingi wandohe warege de Mweheli wana déjà gagné déjà conscience iketi déjà réponse on vous a donné ngomone mwali watukufu hebu franchement voici autres shuri za tu voici comme shidu rampeshe l'essentiel des mardi, le 17 février,
Comme Chile empêche ce que c'est CJ. Votre présence, ça nous dit rien. Ça nous fait pas peur. Nam effraye de was kastena wanroria. Zino question za sharia. Na wasinge defende onongo ya haki. Alors tu suona hebu ujon risiza ndongo njome onongo ya haki. Wamna mwelomba azali manda heko. Azali rimstahamidia. Ndongo za maisha zino tunongo za mzaha. Maisha tu tisketch. Watkufwana nyangugu makomori. Maisha mwana mkomori zino tiskechi. Ça suffit. On veut mettre fin à cette tragédie. Ensemble, c'est possible. Ino timbana mwali comme je l'ai dit tout le temps. Watukufwana nyangwa ngazjawa, watukufwana nyangwa nzwan. Gerdombe libere nti. Nti irengwa notage. Donc ne karlishi politiki ya Shabuhani na Fazil, na Shamina na Zali. Élargissez encore une fois 5 ans de souffrance qui va payer encore, qui sera le prochaine victime. Donc ça suffit. Tirongwa na nyango ma gendarme. Mnyanyu tia pula garin. Tirongwa mnyanyu tia pula garin. Ne kamkana madhamana ya huru maoni. Wajumanile ya ngamia. Hakiso mage defende azali. Aje mwali. Aja apweshe shosha mwali. Basi mnyezi mtu wamba ni mwali. Yo jibu. Mwali yo jojua nilia. Même si on a nyango na zimpare. Manango bonongo jo paramru, rujo ronga batisi mborea. Kabosi gendarme mulio na situation komoro. Gomienshu pia en crédit, en découvert, yetimeisha. C'est parce que la politique de la personne, yo mumsutene ona mumprotege. Yo de politique hobingani tamaisia ma découvert nibe huno na umia. Comme si elle bazalla hudulumuni. N'jamfanya mbawaine mon protéger votre adversaire, votre ennemi. Vous êtes franchement, je m'excuse, mais franchement, on doit déconnecter la réalité. L'avenir, c'est pour nous. Elle doit être préparée. Elle doit être organisée. Azali, c'est l'ennemi de l'avenir. Azali, c'est le désespoir. C'est le déshonneur. On a essayé avec lui combien de fois. On a supporté. On a subi. Rahat toujours comme tout. Tulongwa raha toujours kama tu. Dewa srasali ya watukufu. Ngeramini uzorizwani diao. Mananyam abobu mtukufu kwezi. Tulongwa wasrasali ya watukufu. Ngeramini uzorizwani diao. Mahajiba kwezi wano jiparao. Nekana mumbrongwa mahajiba paske dengi va voahe gouverneur wa mwali. Na mjua mahajiba ifasuha yahe. Mahajiba yeshipia maeshehe maore. Nekana mumbrege paske na mjua video neto mashidia beni gouverneur bonovo. Njo benze mwasili hauzur. Daer na joma na mumrongozo de wai. Mba alada ho libof. Nge porto zina libof. Zimbiz jirupia mwali nge responsable. Kako zala da ho ni waba jangamiza da ho landulu. Kako jo kandu yada ho mana ile nerongwa ile. Mba hamada ho. Tujuru bozola yalio akteri. Bozola na albandi. Gobo hazeho tiamoro. Gobo hazeho liba maden. Basi nekasha mina ujada ho nhatu wabo. Ujoji famba ode albandi. Ukoronga mbokonda bolo dhamana ujori vukishe. Jeri pare mba ujori tibi ngama. Wasrasadi ya abadan. Nswamihi be mwana nyangu. Zoti nongo za oriendwa. Ala zoti nongo za ukubali. Ala zoti nongo wasrasadi ya kulazimisha. Hulishi encore continue. Zomana tasha zifanya mjaya zina bana tasha. Kawasi merite kwezi. Mba mwanao. Enfant mineur. Nkulazimisha mweleto mbastwazani zilatia. Wanata atitu wa 12 wa 13 ans. Ari shida wa mampesha azali, ama wa mterorize azali, ama wa shamina na yawanru ho, umda maketi mdenge na dispositif aussi dangereux, mangerwa renga ongi ndara renge klasini, manata imafundi alio wa ifu ya ria isirikali azali. Waskar surian, na wasingeri jwa manyi kamriwano. Yede malezi mwapara, de wasingeri lo hauzur, mba il faut vous défier. Mana karso na rongo, ni kati majunso, na upuanru sheo. Donc imwalo wasingeri jwa mba, rangui wanzuani wa isa wavuku. Imanda yao ikomo. Yo wasingeri jua uzuri. Imanda ya nzuani. Azala isa wafanya zuza wafanya. Wa ulowa isa ulowa. Wa udhulumiwa isa udhulumiwa. Wanzuani kwa tolowa recreation. Haraka riparono wa shimaliru wa remplace. Nous sommes prêts. Je l'ai dit très très bien. Na muhambe shefanyo. Na muhurumoni mrenge message ya mwibele. Heo. Mweheli ele prêt. Mweheli kaisi na negociation. Ni kaka aparatoria yo. Na mbaki na wayo kaisi rampeshe.
ala kasu ndo habalizani msikene mndu wanyu na mtwiu maana atu azalu atu elfatao be wasrasali abadan wasrasali karnongi hama idini yanyu na mkena mtunu wanyu be watukufu mwalinge na direction na mwalinge na objectif. Alors c'est le moment à jamais, c'est le moment à tout prix. Ça on négocie pas avec Azali, on rigole pas avec lui, avec vous aussi. Donc on a nyangu zo desa onko sanje nhambe nizo kwa hawomba Mungu mba kula mra ka acteur. L'avenir nous appartient. Kula mra porte bwajo shinda, kula mra contribuer bwajo shinda. Asijifanye malache bot des bandits parce que kula mra pata na Azali, comme je l'ai dit, j'ai déjà adressé la liste. Bah, il y a les 12 salopards sont à Mohedi. Les 12 salopards, ils filment il est au rongo malba. Il suffit mouiller Chabouhani, maleti amapesa. Il suffit mouiller Fazil, maleti amapesa. Chamina pareil, arrêter camion la chiswa chamali, ali transformer, al convertisse camion la business parce que dans l'unastique za wuzam sangamali. Car quoi enti dire quoi enti magodari ke domana. Ujorwanilie bekar ko hensi mbabali ngo jorenge shorlio na show ungalena wana ressources naturelles rio na o wareme business pour ton intérêt bazari mwali nge vujo partout chaque jour ubinge wanroho na smaleti zanyu mwa collecter toutes les taxes mbile mwenzanyo njemna ngo ngomba ngom continuer jusqu'à 2029 na 2030 basi turuma no hambi na muziregeyo sizirongwa bujana. Manati umujwa mjezu nhambia nuhambie mba mantiti uyelewe mbali rokonda bonovoko kana hindu usiensi mbane kaula babo tulana hindu utafadholu ngalodo bina damwa shamina ngerjuana pia. Donc fazila biri baba kwenti na yakapara autonomy akana bomba akana mapesa kamleza fazil takako jo konti basa udul garle la mwiso ngedo na hamidu na mwabamdo na holi zalomba tu lizalo rahisi pale ndogo jana hozimalo basi shaminale ngape magari bia tulala yezi hekoma c'est fini kabusi ndakana mapesa mwali shana mwadal saidi lirada ngia bono vuma pesa hepe hapo la n'en parle plus wanruwa saba samsom dise Chabouhana Fazil lira wakoda uze signature ya mwali shwabu la show wakoda ngere kama pesa wasalia na yavura cigarette henda wadise ngo hamideo. Ils sont prêts d'accepter n'importe quoi avec Azali na wa ressusciter wa bolimwa maleti wahambie ba watohole mapesa na wa mdunga Azali demwe heli watukufu wasikarna ujwari feno binadamu watu. Chabouhani deja wasiri mstamili kiasi. Fazil aussi pareil la chaminongi hamaidiste qui fait partie des 12 salopards d'ailleurs tirongwa. Donc watukufu wana nyangu kwezi malinge miya kwezi watukufu wana nyangu nzuwani wana nyangu ngazja rielewe ifalkino mbangerwani leo nti rabuzi ripare longer hama situation dramatique longer hama vide institutionnel ntiatu kesi na sharia shazali sharia personnel shoti sharia shiranga je wasi au shir considéré wasi mweli ke no jwe ke second zone pare aussi ke l'île d'Anjouan watukufana nyangu ngazja kwezi ne kama maline wanzwa ningendongo pointe ndwa parce que façon agissent la plupart du temps kasi adapté niko lazima shwa tukufu shinde par méthode yo karielewane entre nous besi kemba lo mwali ngeri hima revendiquer si accords za fomboni respectewe parce que ngeri jomba irejimia Azali c'est la tragédie wango hama gouffre. Le peuple il est étouffé, on ne doit pas accepter, on ne doit pas admettre Rikoubal Mazali encore rien de chance à continuer même une seconde moja. D'ailleurs j'ai lancé un appel mon frère Bolero mananyangu Bolero kwezi mtukufu banoji parao wakati uparo wonesa aussi utukufu wako na emisome yaho na mahaba yaho na ntia Komoro kena ujwa ike wasrasela takarsi elewa mana ndiri depuis ce temps là mkubalumba toujours Azali kile chefwani Azali nge na maarifa ndini tamkubalu toujours mkenyuma wakati uparo watukufu washinda uyelewa bariko lazimishwa watukufu kula mra porte heba joshinda kula mra contribuer ba joshinda na muamini ba Bolero tu portes les critères
ya ukamba utoshinda upige kwa manazimu. Donc je me demande pourquoi on doit choisir Semra échouer. Rijua Piamba Azali c'est la négation. Rijua Piamba Azali c'est la déception. Usubutu doit mettre derrière lui. Wasra Salia on comprend pas ça. Donc watukufu mwana nyangu surtout Bolero nekale otu ciblé nekale ona murongo c'est parce que je venza rendre eleo na singerisi Jopia mba Bolero ngo porter qui a l'image où Joshinda ou réunissait il peut plus commoder. Bolero qui peut incarner le changement. Bolero ngerhumia ukwezi. Mtukufu ngerhumia ukwezi Bolero. I periodino surtout on regez intérêt personnel la zenza côté. Ino period ya uwana rabuzi tarpare utukufu na insi ya Komoro. Wawe mru wa mahakama wa mru wa sharia ngo Josha nami. Leonge rama vide. Kamsi tanrongo. Yongwe Josha na wami. Il désespoir total si on n'a pas encore jana. Donc où est la solution? La solution d'abord c'est de la prise de conscience. On a pris conscience. Alors comment nous allons évoluer? Comment nous allons avancer? Donc comme tout fois Bolero kwez wasra sala ngirlinda réponse. Même si mba ngerjuomba wanyumasali yangu monomba mahenda tamriaji c'est cela veut dire on risque de mettre votre vie ou bien vos intérêts en danger de watukufu ipara wakati wa ushinda uyelewa zihakize intinge zari. Donc vous orziez le khazur. En tout cas de toutes les façons maore buna zurungwa mweheli wana gagné kula mru na jurka handao ngobo kayama vainqueur toujours dans ma compétition na ngobo kayama vaincu de wasingeri juao mba mweheli watukufu pour la première fois mweheli wana gagné présentia Zali Mali présentia peu n'importe ça on s'en fiche mweheli on est victorieux cette fois-ci. Vous pouvez tout faire. De mweheli on a gagné. Allez ta senemba mano wa rengi place de l'indépendance. Wa ribali zamba sonane. Wa place des gendarmes partout. Si on se rend compte wa gari no ho. Mengria he ali on a problème za mise en tingo na colonne vertébrale. Il doit se débrouiller. Awone sani ba so shu huondi. Wo shu ngami zaondi ni bango soutenir acte criminel. Mais qu'est-ce que tu gagnes exactement? Ou mettez ta vie en danger, ou tu tiens ma critique, kassina taman. Mais on soutient les freins, les blocs. Il y en a qui soutiennent, on va comment ils s'aider. Parce que ma gendarme a comment on va soutenir, et comment ils s'aider. Non, on va mettre un zéro. Tout cela on sait dire. Faut ngenda ujeje na mkubali mbloke mtia sécurité pour les stambus idio. Oloka bana rongwe mazino pia na ngozino circoncerne. Wami Ibrahim Traoré wa Komoro aussi pourquoi pas. Maniti bona armani si gauza jona ngalamba tokiri tire. Hein? On n'a plus de responsabilité. On doit tous être des acteurs. On doit tous essayer d'être les héros. C'est pas une affaire de moi ou qui que ce soit. Ça nous concerne tous. Imagine gendarme ne m'a ici. D'ailleurs, vous avez aussi cette opportunité. On a cette possibilité plus que nous. Bade hazike no kill. Basi haziana ni dejo kill. Hazike si permette. Basi haziana ni dejo permette. Dejo permette. Na muyele hauzun. Ba haziatu no tenizatu zino kasi permette effort que toujours ma fidèle. Il faut toujours donc au tuin. Tawasi toi jor ko lazim shwar tuin. Wasi ma civil d'ailleurs. Voici Kassina Roli, c'est important, c'est la sécurité. C'est la sécurité qui doit définir l'angle et la direction d'un pays. Mais quelle sécurité, quelle sixième? Cela veut dire on est tous foutus. Alors la sécurité, vous ne jouez pas votre rôle. Nous avons vraiment Wahanda, nous avons des difficultés. Même si Azali fait partie de la gendarmerie ou bien de la statue militaire, mais il ne vous porte rien. Kassina de Rochina ou Fanyan. Pourquoi?
tamje mkubali mana prepare mwanahe mjide connecte na bahe mhani so fanya entraînement mwanaha jahurumien wasalia déjà handi sa connecté hamas de cible de si John Wendini. Donc watu kufana nyangu na mnamba intiyo yo inonongo pia irtsahau nekawa zungu wa reisi c'est parce que leur culture iwafanya pia ma responsable de wasu watu kufungira minumba responsabilités zino zazali. Et pourtant on est tous concernés. Ngira mashtima neka pia karsi fanya effort comme une équipe aussi de foot. Nekango umoja kasi mwema kama no job ke victoire. Yori yelewe. Donc là, dans ma situation, il y a désespoir. Dans ma situation, franchement, tout le monde le sait, à ma déception. Alors, ensemble, pour remédier tout ça. Donc, on a nyangu tulongwanye ngikwezo watukufu, na muhumio nkwezo watukufu, riwane, rilite watukufu, tarifanye rupture, zikriteri za msaidie, na skriteri za azali, na skriteri za mjombangu bolero na wasali watukufu, wasrasala ngiru wanao nazo, bazizo watukufu, kasiko lazimishwa ziki amazi zijeni zatu watukufu. Wasrasala arjito la fidia. Ngirelomba ino nsia komor de lianje, c'est notre existence qui est en jeu. Sa watukufu ya pas de prix. Ngomono Iran hebu wasubutu, wadefio, avec tout l'arsenal américain qui les sillonne, ils sont entourés. Na Iran, ils sont solidaires. Iran, ils ont dit namreme kadim. Wasi jere namreme kadim. Mgalie bourge répondre. Ode bahano m'américain han so réfléchissez. Parce que warongomba manandina ramba namreme kadim. Iran ngero ngwam titana handisa. Mubi gestima zanyu monanture. Basi namreme kadim. Iran yo man simtiti. Zibazi za militaire za mantourne, za mzingita. Des bateaux de guerre, sous-marins, des hélicoptères, à peu près combien? Chaque porte-avions, à peu près 8000 soldats. Wahiri na angina. Irarongo ça me fait pas peur. Mais il faut capturer. Gersa aux yeux enrichissement, arongo nam continuer. Gersa aux yeux missiles balistiques, par mois, à peu près c'est pas 300. Arongwa tina ujonzi, parce que ça ne permettait ni 10 ans en sécurité. L'Américain waka obligé à tenter négociation. Parce que uniquement Trump rangwa jezini, arasiri l'Américain ba wami ne kasi bola yezio, kabno fata polisi moja haminti Amérique, kabno fata militaire moja. Donc il doit 1000 fois réfléchir avant de réagir. Sinon s'il fait, il commet une erreur. Iran il dit, il maîtrise déjà. Ima environnement yo pia. Yo hawone sanimba Iran wa subut. Kawari ya nangerjoué puissance militaire américaine. Gerjoué politiquement occidentaux. L'occidentaux il négocie pas avec quelqu'un. C'est une question d'intérêt. Donc il y a le hausour. À un moment donné, ne kamanada ma révolté. Watkufu personne. Il a horisi zawa itawa. Ouais demander négociation. Donc ne kalo mwa watkufu. Karailo stratégie yo. Car si réagisse namnayo. Rito perde. Musienzi mbele jienzi mbele na nguvu mbele kasiria. Riono le rafanu akajaribu mbawaka regerekil. Donc rielo ngo jamaa zizo watukufu. Manekari himi ensemble. Rirongwa bangeri mrogo zo Meshazali. Meshazali stop wo. Je vous le garantis Meshazali atsoelo maron kwel kasfa yamza. Beneke peuple il se comporte comme des marionnettes, comme des prostituées. Watukufu. Azala to passe atobira nzai. Silongwa wanzwani kwa toro recreation. Wanzwani tsongwa lishwara funga itsumu. Be wamali karno lishwara funga itsumu. Wasingeri pre. Rifungu deja itsumu ya chomaha. On est prêt. Donc quoi tu kufana nyangu kwes karikola zimshwaro ni se fatigue karikola zimshwaro ni se lemev Mweheli nous sommes éveillés. Mweheli doit être en actualité. Mweheli doit témoigner, doit montrer qu'elle est capable.
donc na mzio wa watukufu ritsona na tena watukufu jerongeza ngina bena mjomba watukufu wakati kauswa rongwa nyingi na religious evenement zirongweza dunga bena muhura shireni kwezo watukufu mamuherisho shiso sha usalama wasinge naombio de usalama wa inti rijomenza kwezo watukufu rifanye difference rike les meilleurs acteurs wajo contribuer ntiye kama usalama yo de politiki wa srasala reyelewa yo de politiki wa srasala rio pre rjewanidia watukufu ala karna ujo change direction. On a un objectif, sauver notre peuple, sauver notre patrie. À bon entendeur, mes chers compatriotes, mes chers amis, collègues, frères, pères et sœurs, watukufu sonana kambwa benze, jerongezangina. Asanta ukwahai.